Kaseng Federation of Khasi Jant and Garo People FKJGP Nongstoin Circle Kaladawa bekibor badai pet bat kumju nak sorkar bekin chimkia ban penbha bat maramot no ikasurok na nonba shalat office DTO namar kelas new shabapalan nakaliang jong kaseng kalalai ru banjurip ikte kasurok bat kat kum kajingyo lum jingtep kaseng kalong bakate kasurok ka klem sha kan thup shu lani yasno bat kajing pentre kasurok na Nongstoin shawa kaji bat kumju na Nongstoin shamau et kibrangya chat chat kajing pentre menta Nakaliang jong kaseng kan sabut din bha halor ketika surok bat chen kan selek ru banyak kendu ikatanak badipet kumju ru yu menteri sorkar na kebenta ban dawa ban penyo kilat cingrap na kebenta ban maramot ketika surok kebadan hapering kesor Nongstoin. Nakaliang kejungi kaseng angi aden bangala ladep curip ya kan kalinti ban kaju uporo isyo banbu itu jekerpat ya katanat pidludi kepada mi ya kebenta maten baik dan maten baha ya kada surok markumbang i kaba kalong mentawa kalinti kaba janjar buat niptip ba kani kalinti kanong kai nang taka lawe ka jongi ya kajing bah dan ya kajing itnat jong Nongstoin lapen senudur no tang nang tang ini surok ke badon kani ke jaka tinggi i nakiwe ke jaka ke lawan rong po Nongstoin kumbaga mo age road manta tukidi ki lenti ke badon kani sa kapsor kila long banya kali sudah apa dia tentang ini ba kali surok kedon leng ke sniu nakali kejui ni skau banbu tang kawe ke jekerpat ba nakali yang minister berdekat ya katanat tidludi ban sim kelam dalam ka kali ka surok penbha ban suk kali dia jong kino sosno jo kanong soi ni kali kaji ka SP hadin ba eksklusif berbagai sistem eksklusif dia jadi Iwan Banjuruk ketika surok bomta but ketika ba kalong mata ka ba isngaw lengo ketika surok kapsimdon ka jingpanyasno but ketika kasai Chaigaon road but kepada ketulin but ketika intermediate lane kepada hari hajan di pentau jangi kum di seng balang ke PSPG isiong yo ada kata ba nakapon ni tadi mungkin mau surok na pososat sa Nongstoin lamat ni Jerman bat mentaro ni yang saya kani ru kamrong kita ulun improvement lani hakilo benta bagi ban penbah ya kani surok ba